जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सधैँ झैँ आज पनि हामी गीता अध्ययन गर्नमा लागौँ र आउँ सबैले मिलेर गीता पढौँ, संस्कृतका श्लोकहरूलाई पढौँ है। आजको श्लोक 27 श्लोकदेखि हेर्नुहोस्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। 28वां श्लोकमा आउनुहोस्। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 28वां श्लोक भयो। अब हामी 29वां श्लोक हेरौँ। बेपथुस्स शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। बेपथुस्स शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। 29वां श्लोक। अब आउनुहोस् 30वां श्लोक। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। 30वां श्लोक। अब आजको अन्तिम श्लोक 31वां श्लोक हेर्नुहोस्। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। यो 31वां श्लोक। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यसरी 5वटा श्लोकहरू हामीले पढ्यौँ।